Waigi pole tunatoka tushauriwa hanini tumamshamani na mutogori wa Varuna munini wake na Jubilee MC zaituna NEC members na nitwatu mona rabirabishi yao na magedrio kama na maundu maingi muno na nijui mheshimiwa wagari ukahania kuheana full rabirabishi ya kumakurio wakere nyuma na rabirabishi ya mugenda na niwe chairman nitondo wa matha Bishop JJ wetikire digathome ni kunegira garuia niwe chairperson wa KU hospital ni atumarabira bishi yake ni hamwe na inyu muno urengenda kuga o turendera ugire garuia is my son toria ine ingi haturutite wira na miaka mingi na urengenda gukwira ni munyitirire Bishop muno ni ndona we niwe kahiga kuru muthiri twamenya miaka yaku witua kamundu gakuru no tuona we wa 85 ndugucoka gutukiria Nairobi no ndu wa bata muno ya tigunyitane ni njira gutigwo ni maitu jikaraga na baba na ndari anogia garuia uthiri ndakana kunogie turomuhete gitio na nwekaga ni kurikogonize ni huthagira ritwa riake Ngai witu amurathime ni no ndimwirire umana giriria irugendo-ini endana Ngai muri weru-ini kugikagia mundu kamwamurania ukagia na ugi mutika atao. Amen. Asante. Tikori gogurigetwo ni protocol. Kugeragia gwiciria kamundu gaka tukahe kana tukai. Nigaturutithirie wira muritu muno. Getagwo kanini koru. No riu ni kahonokete gagetwo kanini kera. Bishop, no aitiriria maguta. Gatuike kanini ke. Karibu mheshimiwa. Thank you. Family ya murata wakwa Getagarvias, Kibisho, Kibarabara and the House of Clergy atogorire the tenao na Kristiano othe Ngai ni mwega na hindi ciothe. Waswahili husema akufaaye wakati wa dhiki ni rafiki. Mundu leo kakuriwe riria wina muritu ni murata wako. Getagarvias na ni nyani genire muno ni Bishop riria umarugamirie haha na wamoni andu aria othe meguku andu aria othe meguku mukite ni undu worata ona ti urata ni ndugu. These are your true friends and I am one of those friends. Bishop menyete family no through Garuia Junior na Garuia Junior despite the fact ni twale na Ben Githae twapata kirima na Sabina na baba twake guirio twagwire mundu agwire na style ciake na Ngai akirio mwega na despite that Garuia ali mwena uyu ungi he still remained my friend and that is a perfect example uria andu mabataire gukorwo magikuwa maundu ati twathie siasa ini uhoro wa siasa tugekate tukarikia when I lost my sister na he got diare na gite to ndagwite hagecoroka mundu kuria kiri. The day I lost my sister through cancer, Garuia okiria kirugama na ithimi na kirugama nani na yuka kinya mathiko-ini na muthenya ucio akituinithia rwimbo Garuia ukituinithia rwimbo ati mbeo ya Ngai ndikagate yumaga higo dia thure to gite kia East Africa. Garuia agitongoria rwimbo hau na ngijita na Sabina na agitongoria rwimbo akiuga mbeo ya Ngai ndiumaga and for sure after 17 days there githuro gitikia East Africa. Garuia oyo Junior agioka akindwara ginya Arusha gutigirira na gwikira uira ati ndehitithio gutuika mumbunge wa East Africa. Ni murata kana ti murata? Na nikiona ni ndiramwirire ona rira ranjirira maiturire rari thibitari no twageragia kunyitirira na rira maiturira hurukire ndirari nja tondu mukiweni station yakwa ndikoragwo guku ndikoragwo Tanzania Uganda na kuria kungi kugo na maitu maigi ma guku kaingi ndimenyaga maundu mana kuria nja ngimwira ona ngikorwo ndinja I will make sure niguka tondu murata waku. Koguo today I'm here on behalf of myself, on behalf of my family and on behalf ya arata akwa guka gukwira pole tondu na family tondu you are my good friend. Ikwenda gukiria hau kwenda kuga ni thank you muno Bishop, thanks so much. The message was very good na nitwathikiriria ndurigite kuona ateti maikarite kuma kiambiriria nginya mwisho. Aya ti ateti, aya ni atongoria nitwacetirie na maundu maitu makiagira. Thank you muno na Ngai amwike.
Mwana uria kehorithagia. Kibisho mkwenda kuga kaundu kamwe tondu Martha no arari treasurer witu ndio twageragia guteithia Garuya Junior na tondu niwe ukuheana rabirabi cia atongoria cio nene koguo na aikaragira giti gia speaker koguo ni munene witu turi na speaker guku kwenda kumucoka